Hadin saupusan snem la kelit ban pelim ya ke Manchester United. Kata haying jong ke Manchester United ha Old Trafford. Kabaderu ke jingi lakai ke ban kong ya kelit ban job pyrshah ke Man United ha Old Trafford. Lengba arlewai kul ke lala ban pelim ya ke Man United. Hadin boleh Lisandro Martinez liyo ya ke red card. Boleh syak suspend ya ke jingi lakai pyrshah ya ke Chelsea. Bat Satang lai teliki asis ya Bruno Fernandes. Ban yarengkat ia ke record jong Thierry Henry. Bat Kevin De Bruyne. Kata ban yo arpeu teliki asis tang hakawe ke semoy lekai. Bat haduk sistem sispak ndai peu sni. Klem la setia one ugai ban khap yo snyu jongu. Namar ola challenge yalde. Talada ke Man United kala ban job haduk san teliki jing lekai marbun. Bat penkrek bahagi player jong ke Barcelona. Ban kombak pyrshah ke Atletico Madrid. Shibit mentah kamit hak Second League. Jong ke Champions League quarter final. Tehato ke Barcelona kan lakne ban kombak. Hak ne ke ji lekai. Handrai kat kum ki ji lekai ki bala dep hak isnem. Ke Barcelona kam jula ban kombak pyrshah ke Atletico Madrid habai de bat ke Second League. Hak ke Champions League. Bat leg bat ai buram ki player jong ke PSG pat ki staff jong ka Syau dia ko Jota Hashwa ke jing lakai jong ki Sha Anfield kata haying jong ke Liverpool ha ke jing lakai Second League kaba ansai lakai mentahi ke met ha ke por khat arsting nya bat la shai ka singi an sawan phai yang ke Alnasrr ha ke jing lakai Saudi Pro League ha ke bakan sekon pyrshah ke Al Ittifaq ha ke por khat Western met Manta ke Alnasrr kadang bat hakli du jong kami ikin point Saudi Pro League. San point ketam ya ke Al Hilal. Bat sa Satang hendul teliki jing lekai. Ya ke Alnasrr ha ke Saudi Pro League. Ban rai mano ban Korea ke Namladu ha ke Saudi League.